Iyi ni inkuru nziza cyane itugezeho muri aka kanya igihe kitari gito rero imipaka ihuza igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ifunzwe ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi ni uko Burundi bwakomeje kugenda bushinja igihugu cy'u Rwanda ko u Rwanda rwagiye rufasha umutwe wa Red-Tabara ngo bakisuganya bakagaba ibitero. U Rwanda ni ibirego rwavuze ko bidafite ishingiro kuko u Rwanda nta nyungu n'imwe rwabona mu gutoza abifuza wunganya umutekano w'igihugu gituranye. Kuva muri 2024 rero mu kwezi kwa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yaje gufata ingingo yo gufunga umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi vuba aha ngaha mu mpera z'umwaka ushize 2025 habaga imirwano ikomeye cyane yahuzaga ma 2023 ndetse na coalition harimo ingabo z'u Burundi, harimo FARDC, Wazalendo, Abacansho, ma 23 ikaza kwigara umujyi wa Uvira. Hanyuma iyo mipaka yose ihuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje guhita ifungwa, ndetse biza no kugira ingaruka zikomeye cyane ku rujya n'uruza rw'abaturage b'ibihugu byombi, ariko cyane cyane ku bakongomani bari bahungiye mu gihugu cy'u Burundi kuko nyuma yaho ma 23 yongeye kuva muri Uvira. Basabye kenshi ko imipaka yafungurwa bakava mu bigo by'impunzi hanyuma bakagaruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko igihugu cy'u Burundi cyanga gufungura imipaka. Uwitwa Reverien Ndikuriyo ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD cyangwa se umugambwe uri ku butegetsi, niwe waruretse gutangaza ko iyo mipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izafungurirwa rimwe n'imipaka y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru nziza rero nuko iyo mipaka imaze gufungurwa bigizwemo na leta y'u Burundi cyangwa se leta y'Uburundi imaze gutegeka ko imipaka ifungurwa. Hari itangazo mbonye ndagaruka mu kanya gatoya, ariko hari inkuru ikomeje kugenda ivugwa mbere ko tuwenda tujya kuri iyo nkuru nyirizina. Hari inkuru iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga yuko umugabo witwaje imbunda yishwe arashwe nyuma yo kwinjira mu nkengero yo kwa Trump. None nabigarutse mu makuru yacu yatambutse, ariko hari izindi update zitugezeho muri aka kanya. Bivuga ko urwego rushinzwe gucunga umutekano wa perezida n'abandi bategetsi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Secret Service rwatangaje ko umugabo witwaje imbunda yarashwe nyuma yo kwinjira mu nkengero z'inzu ya perezida wa Amerika Donald Trump iri i Mar-a-Lago muri leta ya Florida. Abategetsi bavuze ko uyu mugabo ukekwa yari afite imbunda nto ndetse n'akajerekani karimo ibikomoka kuri peteroli ubwo yabonwaga ku muryango wo mu majyaruguru y'urwo rugo. Byabaye ku mugoroba wo ku cyumweru ubwo Perezida Trump yari Washington DC. Igitangazamakuru cyitwa CBC gikorana na BBC muri Amerika cyatangaje ko cyabwiwe n'abantu benshi ko uwo ukekwa ari Austin T. Martin ufite imyaka 21 w'i Cameron muri leta ya North Carolina. Ibiro bya polisi ishinzwe umutekano muri ako gace aho inzu ya Trump i Mar-a-Lago iri byahaye itangazo BBC bivuga ko umuryango we wari watangaje mbere yaho ku cyumweru ko yaburiwe irengero. Hanyuma ibindi bikomeza kugenda bivugwa nuko Zelensky yabwiye BBC ko Putin yatangije intambara ya gatatu y'isi kandi ko agomba guhagarikwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akomeje gutanga ubutumwa bwo kutagamburuzwa ubwo ati twahuriraga mu biro bikuru bya leta mu murwa mukuru wa Kiev. Yavuze ko gutsindwa Ukraine izarangiza intambara itsinze. Ntashyigikiye na gato gutanga ikiguzi ku masezerano y'agahenge gisabwa na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ari cyo gukura ingabo ahantu y'ingenzi cyane Uburusiya bwananiwe gufata nubwo bwatakarije abasirikare babarirwa mu bihumbi za mirongo. Putin niko Zelensky yabwiye ati yamaze gutangiza intambara ya gatatu y'isi kandi igisubizo cyonyine ni ukumwotsa igitutu gikaze cya gisirikare ndetse no mu bukungu kugira ngo ahatirwe gusubira inyuma, nk'uko uyu Zelensky akomeza kugenda abigarukaho. Hanyuma rero ntabwo mbatindira, reka tujye ku nkuru yacu nyirizina. Amakuru aravuga yuko Uburundi bwavuye ku izima bufungura umupaka wabwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri 23 Gashyantare 2026 leta y'u Burundi yafunguye umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amezi arenga 2 iwufunze. Abantu ba mbere kandi bamaze kubona ibyemezo bibemerera kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatanzwe n'urwego rw'u Burundi rushinzwe abinjira n'abasohoka bakomereza urugendo mu mujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi kandi yafunze umupaka wa Gatumba na Vugizo mu ntangiriro zo kuwa 25 ubwo ihoro rya ma 23 rirwanya leta ya RDC ryafataga umujyi wa Uvira.
yasobanuye ko imipaka ibaye ikomeje gukora umutekano w'abarundi wajya mu kaga. Ubwoba bwa leta y'u Burundi kandi bwatewe ahanini n'uruhare ifite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko ingabo zayo nazo zirwanya AFC M23 umutwe wa MLDP twirwanaho ugenzura komine ya Minembwe muri Mutarama 2026. Imama 2023 yakuye barwanya mu mujyi wa Uvira kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Ingabo za leta ya RDC byawinjiyemo tariki ya 18 Mutarama, ariko leta y'u Burundi igaragaza ko igihe cyo gufungura imipaka kitaragera. Tariki 29 Mutarama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yabwiye abanyamakuru ko hafi y'umupaka hakiri abafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo, bityo ko umupaka wa Gatumba na Vugizo izakomeza gufungwa. Minisitiri Bizimana yagize ati kugira ngo imipaka ifungurwe nuko tuba twarebye neza ko nta ntambamyi uko kuyifungura uno munsi ngo ejo uyifunge kubera ko umutiteguye neza, ati mutarebye neza ko ibisaga byuzuye ntacyo umuntu yaba akoze. Impunzi z'abanyekongo zahungiye kandi mu Burundi mu kwezi 2025 zibarirwa mu 100,000 zakomeje gutakamba zigaragaza ko ubuzima bwabo mu nkambi bushaririye, zasabye gufungurirwa inzira zigasubira iwabo. Hari impunzi zafashe icyemezo cyo kunyura mu mazi cyangwa se mu nzira zishyira ubuzima bwazo mu kaga, zambuka umugezi wa Ruzizi zifashishije amajerekani, izindi za ruswa. Abashinzwe umutekano n'imbonerakure bazifasha kwambuka. Minisitiri Bizimana ati twebwe turifuza ko abo bakongomani basubira iwabo bagasubira mu byabo, ariko twebwe ku gice cy'u Burundi tuvuga tuti hari bitaragenda neza kugira ngo iyo mipaka ifungurwe. Ngira ngo nihagira rero ati muzabimenyeshwa. Hari impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo zapfiriye mu nkambi zo mu Burundi zibitewe n'indwara ziterwa n'umwanda ndetse no kubura ibiribwa. Leta y'u Burundi rero yaratabaje isaba abaterankunga kuyifasha kuzitaho kuko zari zararenze ubushobozi bwayo. Icyemezo cyo gufungura umupaka wa Gatumba gifashwe nyuma y'ibiganiro byahuje abayobozi bo mu Burundi nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwavugizo wo wakomeje kandi gufungwa kubera ko ibice biri hafi yawo bigenzurwa n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Tujye mu gihugu cya Espagne babwire ko urukiko rwategetse ko umukobwa w'imyaka 25 ahorwa. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Espagne rukaba rwateye utwatsi icyifuzo cy'umubyeyi wasabye ko umwana we w'imyaka 25 atahorwa nk'uko yari yabisabye kubera uburwayi bumurembeje. Espagne ni kimwe mu bihugu bike byo mu muryango umwe bw'Uburayi byemera itegeko ryemerera abarwayi barembye gusaba abaganga guhurwa, ibizwi nka euthanasie, mu gihe kandi abaganga bemeje ko bari mu buribwe bukabije. Ibimaze iminsi bivugwa kuri iri tegeko ni ikirego cy'umukobwa w'imyaka 25 ukomoka mu mujyi wa Barcelona muri Espagne wasabye guhurwa kubera uburibwe yatewe n'uko ibice by'umubiri we bidakora, no kuvuga byabaye paralize. Iyi ndwara yayirwaye muri 2022 ubwo yageragezaga kandi kwiyahura kubera ko yasimbutse mu igorofa rya gatanu, ndetse ibyo abikora nyuma yo kunywa imiti myinshi mu rwego rwo kugerageza kwiyambura ubuzima. Gusa ntabwo ibyo byamuhiriye kuko byamuviriyemo kugira ubumuga bwa paralize. Nyuma y'ubwo buribwe bukabije muri 2024 uyu mukobwa yasabye abaganga ko bamuhura kubera ubwo buribwe, ndetse ibyo byaje kandi kwemezwa n'abaganga. Gusa ntabwo umubyeyi w'umugabo yigeze abyemera, aho yagaragaje ko uburyo umukobwa we ameze adafite ubwenge bwo kwifatira umwanzuro nk'uwo, ndetse ahita ajyana icyo kirego mu rukiko asaba ko icyo gikorwa cyahagarikwa. Kuwa 20 Gashyantare 2026 urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Espagne rwanze ubujurire bw'uyu mubyeyi buvuga ko umwana we afite uburenganzira bwo gusaba ko yafashwa gupfa kubera uburibwe afite. Muri 2021 nibwo Espagne yatoye itegeko ryemerera abarwayi barembye gusaba abaganga kubahura. Imibare igaragaza ko muri 2024 abarwayi bagera kuri 426 muri Espagne basabye guhurwa. Akaba rero ari ibyo bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Igisebo ku nyokomuntu Sudani yamaganye Uganda nyuma yo kwakira umukuru w'umutwe wa Rapid Support Forces. Leta ya Sudani yamaganye Uganda ku kuba yarakiriye umukuru w'umutwe w'ingabo zitwara gisirikare wa Rapid Support Forces RCF, ivuga ibyo Uganda yakoze ari igisebo ku nyokomuntu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yatangaje ko Uganda irengagije amategeko mpuzamahanga maze yakira komanda wa Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Dagalo uzwi kandi ku izina rya Hemetit
aho rero abarwanyi be bashinjwa gukora ubwicanyi ndengakamere mu ntambara ikomeje kandi kubera muri Sudani. Mu cyumweru gishize umuryango w'abibumbye ONU washinze uyu mutwe gukora ibikorwa bifite ibimenyetso bya jenoside. Ntacyo Rapid Support Forces yatangaje kuri ibyo bishya yashinjwe na ONU, ariko mu gihe cyashize yahakanye ibirego nk'ibyo. Kuwa gatanu perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yahuriye na Dagalo iwe mu rugo rwa perezida mu mujyi wa Entebbe. Bwana Museveni washyizweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi African Union kugira ngo abe umuhuza hagati y'ingabo za Sudan na Rapid Support Forces. Yavuze ko ibyo yakoze bishimangira igisubizo cya politike gishingiye ku mahoro. Mu itangazo yasohotse kuri iki cyumweru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudan yagize iti leta ya Sudan yamaganye mu buryo bukomeye cyane kuba Uganda yakiriye umukuru w'inyeshyamba Mohamed Hamdan Dagalo, komanda w'umutwe w'iterabwoba. Iryo tangazo kandi ryamaganye inama yabaye hagati ya Dagalo na perezida wa Uganda, rivuga ko ari igikorwa kitari cyarigeze kandi kibaho n'igisebo. Ati kunyoko muntu yose mbere yuko kiba igisebo ku baturage ba Sudan. Sudani yavuze ko yumva ko Uganda ifite uburenganzira bwo kwakira uwo ari we wese ku butaka bwayo, ariko ishinja ko kwakira Dagalo bigaragaza kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Leta ya Uganda nta kiratangaza kuri ibyo birego. Perezida Museveni mu itangazo yasohoye mbere yavuze muri make ibyaganiriweho hagati ye na Dagalo, agira ati nk'uko bisanzwe nashimangiye ko ibiganiro n'umuti wa politiki w'amahoro ari byo byonyine byatanga umutekano urambye muri Sudani mu karere. Sudani iracyari mu ntambara imaze hafi imyaka igera kuri 3 hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces. Iyi ntambara rero imaze guhitana abantu babarirwa mu bihumbi amagana, abarenga miliyoni 13 bava mu byabo, ndetse itera inzara mu bice byinshi cyane by'igihugu. Impande zombi ni ukuvuga Rapid Support Forces n'ingabo za Sudan zashinzwe gukora ibyaha ndengakamere. Mu cyumweru gishize itsinda rya ONU ryatangaje ko ibimenyetso by'ubwicanyi ndengakamere bwakozwe mu gihe Rapid Support Forces yagotaga mu mujyi wa El Fasher, biganisha ku kuba rero harabaye jenoside. Mu gihe cyose intambara kandi maze, leta ya Sudan yakomeje kunenga ibihugu byo mu karere byakira abakuru ba Rapid Support Forces. Umwaka ushize Sudan yahagaritse ibicuruzwa byose byatumizwaga muri Kenya nyuma y'uko Rapid Support Forces ikoreye inama mu murwa mukuru Nairobi wa Kenya. Kenya yo yavuze ko kwakira izo nama byabigamije gushaka inzira zo guhagarika intambara, nta yindi nyungu zihishe zirimo. Ariko intambara nta kimenyetso kandi igaragaza cyo guhagarara. Kwa gatandatu Rapid Support Forces yatangaje ko yigaruriye umujyi wa Al-Tina muri Darfur y'amajyaruguru nyuma y'imirwano ikomeye cyane yamaze iminsi. Rapid Support Forces yanashyize kandi ahagaragara video igaragaza abarwanyi bayo bishimira intsinzi bahagaze munsi y'icyapa kiriho izina ry'uwo mujyi. Akaba rero ari byo bikomeza kugenda bivugwa, ariko kandi ku rundi ruhande kaduce muri Chad. Mbabwire ko Chad yafunze umupaka wayo na Sudani kugeza igihe kitazwe. Mu itangazo yasohoye, leta ya Sudani yavuze ko iki cyemezo cyo gufunga umupaka kugeza hatanzwe andi mabwiriza cyafashwe mu rwego rwo guhagarika ibitero byagiye bisubirwamo by'imitwe itwaje intwaro yo muri Sudani yinjira ku butaka bwayo. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'imirwano ikomeye yadutse mu mujyi wa Al-Tina uri ku mupaka wa Sudani na Chad. Imirwano yabaye hagati y'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces n'abarwanyi bo muri ako gace bakora n'ingabo za Sudani. Nubwo Chad yavuze ko yahagaritse urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu ku mupaka wayo na Sudan, navuze ko ibi bitareba abakora ibikorwa by'ubutabazi. Chad ni inzira y'ingenzi yinjirirwamo n'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi n'imodoka zitwara imfashanyo zigana mu gihugu cy'abaturanyi cya Sudan cyugarijwe n'intambara, ariko imirwano yagiye inarenga umupaka kenshi ikinjira ku butaka bwa Chad. Mu itangazo, Minisitiri w'itumanaho wa Chad yavuze ko bashaka gukumira ibyago by'uko intambara yo muri Sudani yakwira no mu bindi bice, kandi ko iki cyemezo ari ngombwa mu kurinda abanyeshuri bamwe n'impunzi bakiriye. Ibitangazamakuru byo muri Sudani byatangaje ko wa gatandatu ko abarwanyi ba Rapid Support Forces bagabye igitero ku kigo cya gisirikare cyo muri Chad kiri ku mupaka wayo n'umujyi wa Al-Tina, ariko leta ya Chad ntacyo iratangaza ku mugaragaro kuri ayo makuru. Umugandekazi wakoraga mu rugo rwo muri Syria ashobora kuza kunyongwa. Leta ya Uganda iri ku gitutu cyo kugira icyo ikora mu rubanza rw'umukozi wo mu rugo ugiye guhanishwa igihano cy'urupfu muri Syria.
igitangazamakuru MMI News cyasubiyemo amagambo y'umuryango uharanira uburenganzira bw'abakozi babimukira muri Uganda Migrant Workers Voice usaba abategetsi Kampala kuvugana bagenzi babo muri Syria kugira ngo bahagarike iyicwa rya Vicky Ajoke riteganyijwe kuba mu mpera y'iki cyumweru tariki 28 Gashyantare. Ajoke yahamijwe icyaha cyo kwica umukoresha we Huda Sharawi, umukinnyi wa filime uzwi cyane muri Syria. Ibi byabaye kandi mu kwezi gushize mu murwa mukuru wa Syria Damascus. Amakuru avuga ko Ajoke yakubise umukoresha we ikintu kiremereye nyuma yo gutongana maze kiramukomeretsa bikomeye. Bivugwa ko Vicky Ajoke yahise rero ahunga ariko nyuma aza gutabwa muri yombi. Video yashyizwe ku rubuga rwa YouTube rw'ikinyamakuru New Vision cyo muri Uganda igaragaza Ajoke mu cyumba akikijwe n'abantu bakekwa kuba ari abategetsi bo muri Syria. Bivuga ko yerekana uburyo yishe umukoresha we mbere yo kurira no gusaba imbabazi. Leta ya Uganda ntacyo iratangaza kugeza magingo aya. Mu duce dutandukanye tw'imijyi yo muri Mexique habaye imvururu nyuma yaho uwari umukuru w'igico gikora abacuruzi bw'amagendo bw'ibiyobyabwenge yishwe. Nemesio Orgesela Cervante uzwi ku izina rya El Mencho yari umukuru w'igico cyitwa Jalisco New Generation yiciwe mu gikorwa operation cyangwa se ya gisirikare ku cyumweru mu kwihorera icyo igico cya CGNG cyatwitse imodoka nyinshi cyane gushyiraho za bariyeri ndetse kigaba bitero ku bashinzwe umutekano muri leta 8. Hermencho kabuhariwe rero mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge washakishwaga cyane muri Mexico akaba yishwe. Yari yarashyiriweho miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika kugira ngo uzamutanga mu by'ukuri azafashe inzego z'umutekano. Minisiteri y'ingabo ya Mexico rero akaba yatangaje ko umugabo washakishwaga cyane muri icyo gihugu akaba n'umukuru w'igiciro gitinyitse cyane gikora ubucuruzi bwa magendo bw'ibiyobyabwenge cyitwa Jalisco New Generation yishwe mu gikorwa cyangwa se operation cyo kumuta muri yombi. Nemesio Osegila Cervantes uzwi ku izina rya Hermencho yapfuye ku cyumweru ubwo yarajyanywe mu murwa mukuru Mexico City nyuma yo gukomereka cyane mu mirwano yabaye hagati y'abamushyigikiye n'ingabo. 4 mu bagize igico cya CGNG biciwe mu mujyi wa Taparipa uri muri leta ya Jalisco iri rwagati ahagana mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Abasirikare 3 nabo barakomeretse. Amerika kandi yari yahawe Mexico amakuru yafashije muri icyo gikorwa. Mu kwihorera icyo gico cya CGNG cyatwitse imodoka nyinshi cyane gishyira kandi za bariyeri ndetse kigaba bitero ku bashinzwe umutekano muri leta 8. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'Amerika yaburiye abanyamerika bari muri leta ya Jalisco, Tamaulipas ndetse no mu duce tumwe na tumwe muri leta ya Michoacán, Guerrero ndetse na Nuevo León kwisha aho bari. Nyuma y'aho perezida wa Mexique kandi Claudia Sheinbaum yasabye abantu gutuza. Mu butumwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga X yavuze ko muri byinshi mu bice by'igihugu ibikorwa birimo kugenda uko bisanzwe. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika yari yatanze igihembo cya miliyoni 15 z'amadolari no kuvuga arenga miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu wese watanga amakuru yatuma Hermencho afatwa. Mu itangazo Minisiteri kandi y'ingabo muri Mexico yavuze ko iki gikorwa cyateguwe kandi gishyirwa mu ngiro n'ingabo zihariye z'icyo gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Unyemere mbashimiye cyane mbifurize kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu makuru.